Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjuk kirang bakur keberi uhan nyautrap mendaw sengi ka arpoh nyautarik naiwi yang arja arpusan. Kilalit banyu kendo UCM ke KHADC uba Winston Tony Lingdo banekran halor kikur kijat kiriti kidostor bat kibabuhan kimat. Presiden ke senjuk urang bakur keberi uhan nyautrap uba ar el karpran. Bakran shikilat patai kebor hadian kejing kendo UCM. Ulaong bakila yo banekran yashibun kimat kibalaban ra kejing senjor hakaliang kiriti kidostor. Kata halor ke PIL jong ke SRT bagi shimjat na ushenrang bad ongru banak liang ke senjung kala ya syakmat ban ujor syaka high court halor kani uba karpran uloong banak liang ke senjuk ke yang skam hakanong rim ban penne aka keberadab don benshwa ban ajat ben hakakami ke senjuk hakani ke kendu kalapan kamra trekam na benta ke senjuk habu ke HADC kenang bakinla ban pentulun ki kam jong ke senjuk bad halor kani na kaliang ke isi jong ke council bad ki officer kidang pet banyak yang jungi ke senjuk kira wakur ke berjaya bat ki kolek ki jungi ki dekat jungi step komiti jong senjuk yang kendu Pak Tony yang doa bolong siam halor ki babun ki bentah medai baca ki kor ki jaj jadi penek ki reti ki stol kandang siam bagi babun ki bentah abang pai hakini si kan senjor puas puan layo bani tersipu igi agenda bagi kerman bahapa kejelam dengan Pak Tony ke museum temai execution kat execution long kam giai bay renti bat ni kerman bah kini ke HDC kalau pasti untuk dia bijak mengunjungi kam tam hak gor gajah ke sini ke bangi ia kini sini senjor kata-kata bat ilai keren ru hak bedai bat kiwai bay pat kipang giba kata amat yang ini sini kam tam ke bedai bat ka PIL juga SRT ke baksham jaj nakaliang senang di nakaliang jungi ke senjuk ngiyang ngistan hakan orang jaga matrilinear system bani keren mas kamu kok kejilam jungi bateri ndo aku siang bagi bro bilang positif bagi ni hajman ya mention kita tentang atli kawai ketika PL juga SRT kawangi ke muka senjuk ngila implit ngila cepat one file ke high court but kebaat pada ni kedua yang siam nak bantai ke kampung yang jungi senjuk ke bangilah persang betul license sausin pan kamera ni kumpul senjuk dan kami kamera man betul lagi kami bubun nak beri punya jadi kalian jungi empat guna ke comment sendiri indang isong hak isi bagi officer di council dari begini kat kambri antara ni kita try ngam dan sibun ban pencai bagi tak taswan memang indon empat kini genduk hadian nang ni kai kami yang tak kini ya ini siap dah beri bukan apa cai kam apa amal watai semata saya jangan cai ke baju ki kadal kajong berkat reina mangi ki bayang haknya hakan nongrim jaga material system jadi kami instan normal lah dan sistem mensual pulang kuma enggak aja jika kami ke pun pakha ai bun atiang instan rumentah atau nongrim bat nila file nila implit juga hai ban percaya ingin biaya juga SRT ya kan jangan jadi siapa kalau pemerintah ya lawai ke future ban pemerintah itu kata macam jadi kat memang bani kita self-style gitu kim ko abah ka bring trap jadi perlu kita sitro makin mi kini di babun bentar di bahar jauh dekat ajak ke aja kini ring istah bentar ajak baca ni dan bagi orang kita lawai matlina society babut kan dong hari kebansawan ngim pada ditip ni dan sani hau layar jungi bangila bu ada senjuk te kasyong ngai bat ila jiro yo jos ketijingi bar for waji bain dan be impression kan ulo hearing ka bakai ko ka khat kika yang ba ka disuk ka mentahi kadang ban dan hibat ni nambah bagi custodian security itu store ya kendau siap age bentar paro age berhidup ketika disuk konsul kepala custodian pada doktor habar hadu mentahi ka ini bagi kasus kasim siapa bat kadang tak yang ban kesan ni kini ke bentar dan bagi simtai dekat kami nambah bagi custodian kumta happy ban dan bagi sujud buat nak buat ni kumsi ambil keluar ba ini ya kan ini semua